papa prophet Stephen Adum Chedua oba no enu so be kanta obofo se be yi ni hono because oba no na obofo ye be yisem and a coin be so no be fa obetimi adrop eye attention e de aba ne so sa na tie dia ne obofo ye na ema nipa tudi na chi no ma memra bontim be ka se sa de no eni hono enti se obeba bontim be ka se be yi ni ho ana be yi no also one thing is waka wie na asatena wontimi nane na no because when Ghana so what dane na no sisi ya Ghana for the one no bebo no onu ni tirimu ni de wonim ne wo ye okay ba ya tenchen no se windows ko was spiritually onti ase enti masam na mekan no se Bible says so bi sika no kuma ne ma ni didi ye nyansa ni nimdie na wa ya bebu akata ne ma bi hontoma se be ye ni wono ma enka twere no entwere with the book of Exodus say do not suffer a witch to live. A man will bow where you before entrance. So Obeka ya papa a prophet Usu Bempa is a Usu Bempa. Or Babontim Bekan Simbi. Or send anado. Ebabe we need the year 2016. Or call Quantanebi so Boakra. Janshi be one Krayasi ya. What would you radio so kaya? So quiet directions I was side junctions and so. And when a boy a man and I be a president. We sound say dinta. You have a picture of some gum. Yes. I will burn it in. Too much. What was I was say? What Jinyanko Pondi? Also one Jinyanko Pondi. One G Christian D. One G Christian. Yeah. And T. Obia one G Christian Dino. A coin person or far. Why yen suffer too much. Ebusa for Sofo Adum Chedua etumi succeed in convincing many people to believe say she eni ho. Na she eni ho na all can there are people so more the view said all can nyina no e ya tro because the para na all turn Yesu muja na all yen nyina no. Ne motive ni e den e say all dey fight ahonhobone abeisem ni tumidi. Mesaka asundwe Sofo na mebreye pansa na mensa e kano na odi nchiremu bi ba sanchirimu we no ebro adwene na bonti ase so me se brekora ka me ho ye ma asundwe Sofo akaba mbra so me ma ko ba too much Me just too much. e jam opportunity ma umpu me Yanko Pongu so chira ne ma. Very good, very good. Yeah, me de I am to share na to me safreo. Yeah, ma show a couple of videos awaye. Exactly. Ene ejuma bebre awaye. Na me di ho dance e wo eniema work on. But in as much as me di ho dance wo jumedi a wodi ho no. Sofo Adum Chedua anso me di ho dance pa wo jumedi a onu so di ho because enkofo ifiri oba chesa dance di e course wo ba. Sofo ni bisa ni di mo ase. Be yi wo ho anase be yi ni. Too much me that say. Na yanchi ahwefo nyina. It's the first time I met eba kasa fo nyina kesi we so. We mi twa no short. Be yi e wo ho no. Me ne wonya adwen. Be yi wo ho. The entire make us be yi wo ho no. What kind the book of Genesis here? Yankopon ka say afi ehan embra. And I did be a year soon more dear piano. Yeah. Our honor. Bra and Tokosi soro according to the book of Revelation. I won't man abofwa and then a year nyame abofo di akon honor. Now bon some at the end of the day all bano. Trene say of for so ya the 1/3 of angels no and na odo mo elande was as so. And one thing is omo bano ewo baabi e wo bia kokko wura ye ebi konsuo mu ebi konua mu ebi kwa abotan mu ebi kwa asase mu ebi betena nipa mu ya honbone enti si e ka se beyi a ho except those who do not believe it. And me as Joseph for Matia say no, I do believe it, and minimum krofo a omo wo sa beyi ni bia me ni omo di nkomo enti beyi wo ho no debio on say beyi wo ho no ma e ba ne say na Sofo kese de say Adum Chedua to make us a beyi ni ho too much ne men kan kire won say ewiase ni nyamedwuma no
hwɛ Bible sɛ obi sikan anukuma ne emane de trans asisuma ne didi yie nyansa ena nimdie ente saa ade se wode na ho oden ye hwɛ na twere ne kan no wo hwɛ sɛ bia for instance wakɔ afuom o kɔ akodo wo sikan no wantimi anse ano okay enti ahoɔden a wodi betwa nkyekere no ɛwɔ wo ankasa wo life mu no ɛyɛ high but obi a wase ne sikan no na ahoɔden ne yɛ ketewa bi dwuma we na yɛyɛ no asofo bi wɔ hɔ no ma ɔmo condemn ɛyɛ spiritual works and at the end of the day no ɔmo fat kwati kwan bebree so na ɔmo de adane nipa bi ani ɛne nsɛm a wɔka yɛ no na ɔde adane ani because yɛ papa prophet Stephen Adom Kyedua ɔba no enu so ɔbɛkanta ɔbɔfo sɛ bɛyie ni hɔ no because ɔba no na ɔbɔfo yɛ bɛyisɛm ɛna kwan bɛ so na ɔbɛfa ɔbɛtimi adrop ɛyɛ attention ɛde aba ne so saa na tie dia ne ɔbɔfo yɛ na ɛma nipa tu di n'akyi no ma memra bonten mɛka sɛ saa de no eni hɔ no okay je pato yɛ radio yɛse prophet Stephen Adom Kyedua sɛ bɛyie ni hɔ obi yare ɔkɔ yɛ papa no hɔ no wa ma no sobolo yare no efiri hen so obi yare too much ne se nipa ne yare na bi akuro na atu na second doctor na wo so woko ebi ana diabetes enti wode aye bibi aye spiritual items e dia ma nipa no ka ehunu se aye hunhum ade na wode ama nipa no ene hunhum ade no nso no ade bia wo na chi wade enti ade na chi wade na wo susu se wode ka no enti se wo beba bontia beka se ba yie ni ho ana ba yie no onza one thing is waka wie ye na asatena wontimi nane na no because when Ghana so wadane na no sisi ya Ghana for the one no bebo no ti sa na tie dia wo begina ne main point na wo gina so no no wa fa kwan bi so ade aye niam bi a onu ni tirimu ni de wonim ne wo ye okay ba ya ya tenchen no se windows ko was spiritually a onti ase nti masam na me kan no se Bible says so bi sika no kuma ne ma ni didi ye nyansa ni nimdie na wa ya bebu akata ne ma bi ho ntoma enti ye proper ye papa prophet Stephen Adom Kyedua ade ba ma ni die di ye eye nyansa ene nimdie okay as on yourself you sound very well and yentwaso adasi de be na wo nti a wo chese be yi wo me da se adasi de bebre because baby a ye wo ye to ye abusia ye firimu those days ani embaji Christo ndi ye no now we do believe say ahonhom no wo ho no and ahonhom no me free aye Kumasi bro no bi e frɛ wo say Sewua Ayum Lake Road and sa Sewua no omo wo bosumi wa e frɛ say Sewua Dwomo okay je na sa bosum no those days so obate say what is our story we say emre bi aye abaifo flight bi ekokote toye ache somewhere be say 90s mu honum okay yeah some year mistake 90s 18s mu honum flight ne kokote toye ema abaifo na omaji assignment bi free yes our place honum a omo fly akọ abrochi akọ kum obi ede hye e wo honum na enipa na no mkwa akokum ne de hye no sa enipa na owo amanone honum no na ode ne ho akọ akogya okay yeah so at the end of the day no according to me history any story am be tell you at the end of the day no bosum na ode ne ho kogya no Sewua Dwomo etimra wo mo kọ no flight ni 2 ye no na I was a kokofa. I'm not talking about physical flight. Yes, spiritual one. Na was a kotwemu was Sewua Dwomo eso. Timle twemu no na was a honhom na ene sa nipa na nya encounter no I was so bono e de hwe wono. And the flight no ekokoto ba bi e frɛ wo se Prabon. E wo no tumfo asante unity esine estate. Ye frɛ no Greenfield. Na se wo kɔ honum asatena wa ba bi a flight ni tu etoye no asatena me de mani akɔ akɔhunu se bi asese na ho afudi a ba somewhere be say
10 years ago a me kɔhwɛ den tam kura na incident ni si kura na eburu be 30 years na won fuye na ade a omde ye saade no eye bode utwa bode bia ne free so ne dua no eno na omde ye om flight omde tuye enti based on yambaji Kristo ndi ye no ensem bia tete ye ene niam bia di ani hunu ye se wo wei aduache no wei bosoma bo no o kana num asem no ehokora mpa ne yambaji Kristo ndi ye hunu se bayie ewo ana me baji Kristo di ye na Kristo fa me so ede me ye adwuma asatena wo eno so na msem ye spiritual person nti no ma dosuko ehunu hunhum mudi a amama be mu se bayie ewo se bayie ni hono ma enka twere no entwere with the book of Exodus say do not suffer a witch to live ema wo ba wo ye bayifo entrase. Okay. Yeah. Okay, as me so for you see my room then about makafa be ho me that's too much be yin some die bebele but yen shas ye mie niema bi eso na ye mie na hwefo ani obu ono ma wo si o me ye bayifo me ko okuro wi so makojoin ni ko wi na join entesa ekwan ya bayifo fa so adwan ni omuku ani ye bedi ho nkomo no asundwe so fo ametie yi me firikuma se na aba me ba ye no ma be pie ba bi ti se bia adenta ana Madina me beduru ho no no me mpese ebia me fly from adenta ana Madina akọ back to eye Kumasi bia tonsu ana china patele se me se kokuo na me wum ni mu anu ye 1 2 ebia me mpese due to niema 1 or 2 things bia na ekoso wo me former eye group na me wum ni mu no eti me pese mi chai ana me firi ho no maba enkrampumpu mantem wase na emra me beduru ye no aniema bia na ekoso okuo ni ntino me pese me kwiti sa kuo no ana me ba so me pese me de me hu bewure kuo bia mu ba me pese me tiku be fo na ba ba bia no no apese on san tiku ye was ankrofo no wo no mo pese o mo ate o mu ku o mo pese o mo do o mo be shankrofo ku mu bi. Okay. Yamhwe to say political parties ya ekoso wagane yamfa ya papa bi to say ye Alankojo Chimatin Cash. Okay. Un say Alan Cash no party MPP and o de tin ho edi ntin o de tin ho ebi a wo be get closer to Alan no na bi a wo ni suma semti a wo de tin ho and at the end of the day no de nsem bibiri abeto dwa yembese ye be ko ho no yemra enipa no nso abankran pompuni mantem wase ni ebia na niema bi koso ewo abra na wo Kumase ewo ni kuonim na waba bedru wase no ede na obeye menam me wani me ye bayifo ara mpanifo bu bebi se sabio se wansampo breko ayi a wo se ototo bi fie etini senti no oba bedru nkran pompuni mantem wase no wonam enu akwa hia wo bi enipa no wo wani ana nipa mensonso no me wani ebia nipa no kwehia no aye stranded ono nsonso pese obenya wo bi no one na form no ma join ni ku baako. Okay. Na enie me ne wona nam ebia asam kan too much uniani me wani ana yakwa kwehia wo bi nipa no so wani omo okwaye omo fa so omo de kasa a me ne wo koni nyina me ne wudi nkomo ba wo hu se me ne nipa na no kasa a spiritual conversation and a communication a ebe koso eho no omutimi de omani achi sei no e kasa na ni achi ebetimi apopo ebia wo de winu se yawe bi obetimi de nan kokurumoti nti ana mpanifo bu bebi se ade obi de kokurumoti atim fom ana na ma ade na ye ne nkoso awase eye hunhum nkomo obi betimi de nan kokurumoti ene obi owani bone akasa eno so wo honom etis woni nipa no communicate wi a afi wa kire ne baabi a wote baabi owo woni nipa ba kwa ka no no wonwie ye ombefema akopim se omese nya nipa mienu abeka omo na afro ma be ye nan enipa fo no ejina honom de ma eye atifi epoye anafo ne atoye omanya fo na wie no omo wie ye o omo gada wie a afi omo be mo assignment
enipa ba ko bi ekwa ko fe nipa mienu abeka no no ma ye miensa enti after so mo nya miensa wie no ka bo ma ye du mienu 12 ya the core biblical side they represented the 12 disciples of Jesus Christ. What the bar physical side there at the same time said jina honom at the mother 12 months and make it 1 year from January to December. Omu wie ni saa afeni pa 12 no omu bechi omu and 9. Yesu ya for no osuma enipa no miensa ene 9 miensa ne 9. Edi ntena Yesu ya for no osuma omu miensa and 9 miensa ne 9. Miensa na wo yi wo mu no representing the east, south, west and north. San crofoni ni nanti omo no abaifo wo adwen bi say copyright. Oma de bi omo ye no e beka se counterfeit. Imitate. Omo imitate free original e wo no. At the end of the day omo nya say ni part 12 no awie no. Omo be chi omo mu 4. 3 eni be chire tifi. 3 achire anafo. Epoye ni atoye. Nti omo wie a omo nya awie. Say ni pa 12 no omo chi omo mu. Die enti omo chi omo mu 3 4 na to ebiahwa na ebiahwa ni na achire say. Se omo pese omo hihye wo ha obi free tifi a. Say ni pa miensa no ene bedi say adwuma no. Enti ade omo ye ne say omo ba bi omo hia ya beba ho no. Die enti omo hia sa places no omo hia especially one particular meeting place bi on ma too much omo hia wo ho no ma. Ade omo ye ne say omo mfom anim say enhia communicate but they rather turn their back. Enti ni part 3 no we di na chi ebeba we di na chi beba we di na chi beba we di na chi beba na wo mu nyina ni ahwe sane ebe ya entokwa ebi anase esan ni yo na bi firi ba bi ba we ye ehuna we be hunu we ye ehuna we be hunu te sane o man panini bi ko ba bi na ebi a omo guide no on se omo fa sa akochem no na bo se we di bi asini ya we di bi asini ya na we bi na bi di akata ne so sane ebe ya se omo to afiri tifi a atifi fo ne da akochem ne beje no omo to afiri anafo fo da akochem ne beje no sa na bai fo nso ekwan omo fa so a omo de form omo group ewo ho eno no omo nya nipa 12 na wie no afi omo be call meeting places and there are some 3 places here common so we call kuo bi so na bai fo kuo ewo ho no me ye 3 a emu 2 ehia wo sa places na me be bobo no. Okay. Yeah. 1 aye kwantanan eso 4 junctions. Exactly. Okay. The entire too much aye kwantanan so ne say empanifo se ye nyina kwanta entwen mani enso ho na yigina etwen no edi entira enipa wutimi ekokodu kwanta bi so for instance say baby awoko wonim ho no enipa na direct o say bia wuduru kaneshia ubehunu se kwanta na bi da ho wo kira wo nanu ano ne bia ne credit sai enti wo kodu for junction so be stranded enti too much me fa de we sen che na hwefo ne ewia yensa mene obi o ha wo sondaye na ne refi obi o no ma wo sondaye a wa ya wo nyi obi o be kire daye na se e de ama no eno so nge so for de acheme ba wo anka na sa pese wo te wo daye ase o pese wo kai wo daye waso daye na bia wo so ye no na hu se daye ni mu no ayade a na nye a wo pentrase a na wo pese wo kai daye no wo dina so bo mpaye wa wani ti ye no refi daye no wo so daye no hu se na nijie koso pa wo pese wo gina anijie na wo kai daye no e de bo mpaye e wo daye nim ana se daye no so na bem wo refi ko 4 junction eso ukoja 4 junction so a wo be bo mpaye se urade se woni pa bi etu kwan no wonim ba bi a oko no oduru 4 junction so no ole stranded dia kopem se obenya obi abusa na ewurade daye amaso nie ni refi daye no menkai ewurade daye amaso nie daye ni yese ni sen me kai so menti ase humi mobo me mfiri ankoduru fie no
domina bo am na kire mase too much me kasha asafo urade nyankopon animonyam se eye minute ba ko na de nante na fie eba ba bi akwantanan ne wa wunru wu fie no sa 90 minute ba ko 1 minute enu fie no na wo da ye ne wakan ana wate ase enti abayifo ne hwa all these things na oma take his place as their meeting place and yansha ayaye musa e ho say too much edi entina obeduru kwantanan bi so ni ade bese ni ade sedie ni ade kose masa atoko ayuo ni those kind of say ade egu ho no edi entina wonderful ni na ni say sa particular places no eniema bi wo ho no ma wa ni papa etimi ya de wo de ma wa pa emu papa etimi ya de wo de ma emu papa ni bi ni na me kire ye say waso daye bi on kai daye no on te daye na se ukogira ho na wo bom pa ya unuru fie no na ewurade nyankopon hye wani munyam no akai wo daye no 2 omo nso ye mu niam meka se sebika fro omo based on Jesus Christ no omo nso was a perception ni say omo nso kogira ho no ma omo busade ebebem enti sa kwantanan no so ankaza no ahonhom wo ho no enti wo bia wo pa honhom adwuma bia no sa wo beka ya papa eye prophet Owusu Bempa Isaac Owusu Bempa oba bontin be kan sembi o se nanado eba be win the year 2016 oko kwantanan bi so obo akra junction bi wo nkran ya se ya wo gira radio so kaye se okoye directions e wo sa junctions ne so eno na buaye e ma nanado be ye president busa ho se di entira entu obi akra ne se obi a wonye hunhum nsem nni no wo fa hunhum nsem se sebi ayabodam sem na adwimisem ka Yesu Kristo ye mfa obi asabi na ni efira emra ne nka nkyere se kwaku Yesu enipa we na ni efira sane yade na wo Yesu watimate de te ntasuo ade egu fom asa de afra de te na da sra na ni so uwi asa ka nkyere se ko sutade si wo mle ko ohoro hunhum nsem eti omu miti awofo junction no so kire se ho no naturally ahonhom ewo tumi wo ho no enti omu muhia wo ho no mu bia no beifo bia wo muhia omu meeting awo sa for junction no so no se nipa no oben okay ye so for na me pese me ti wasi yi answer me bisa question bia okay you see abeifo asema okay no ekwa me na fasema obitumi nya beye sa wo chese beye o wa because so for I don't think that chese beye bi ni won but so chese beye o ho no ma ekwa me na fasema obitumi nya beye we da say me nso me musa question easy yehwe ekwan ya nyame fa so ye wonipa ekwan be so na be mafa na wetimi enyem oba I just want to know the issue. The same thing applies to a spiritual sabe yinu. Akonya bebre akonya sa bebre ho mo faso. Ebi di fair di animu. Enti onza make be say teachings we blood teachings. Anyama bi wo no ma nipa bi wo no mo be fa ne say wade wi ameye no e ordinary. But there are some spiritual implications was had na we yenu. Ebi timi the first sabi ye underwears mu atade ehye ewo ya atade ase say ye singlet say ya moase especially ye ma na omukọ eye SS borders ne boarding for no easy so mu benya ha mo obi wa ni boni a enti obahwe ye se obi ho no ma o wa ni boni na ne bayibu ano ebani fo mani mu a ma no fo ma meje breo ehyenase ye wowo ni bayibu ano je ehyenase e ma ni titiru e ma no so kura mpodie no etimi ye omo be ma ti ase good enti ni Yesu ade wa ha se no oba bi wo ho no ma se woni ni kokohia ne ba no etimi ka wo be ma no wo be ma waka je etu obi wo no ma wo ne oba bi be di ahia mu
ono oba ni di ehiem that particular moment na ne ho dwodwo pe no ano no and sorry pm agese wonye wo bi a wakware dai wo huhu ne urade afa ne so aboa sa nipa no ye me sa problem me hunu bebre just recently ya obi frame me free state ano ka the same bebre na date na obade ne beyibu abehye ono anase eno na kire se beyi mpa de pa entimi aso Joseph amtia ya no obi ka se ye wo beyi papa ene ye wo beyi boni ninjinti debio enkofu ababonta beka azuka great azuka yeah sofo chiraboson yeah also no kura beyi papa bawo ti ase beyi ni wono ma na so beyi chiraboson na ya papa chiraboson gum yes arubo ni din too much what was I was say what Nyankopon di also one Nyankopon di one Kristo ndi one Kristo ye enti obi a one Kristo ndi no e kwan ba so no fa wo ye ne sofo twuma that means okwadi bibi yeah okwadi bibi and one thing na ayana on say too much ye clarify na ma bi wa hase e say Ghana say wo ka wo humu niema e wo sebi unua sofo bi hu a na wone wo betena do anwoma so say humu komo ne yedi intimate ya say no for instance say na make say me papa prophet random chedua me ne ne nya adwene humu komo enti humu komo no wo ba ya wo se wonji ba yi ndi no say humu asem ana me se megidi enti a megidi na humu komo ne yedi enti say enchire bi wo no ma then you have to arrest my spirit in the spiritual esimu sa woka obi ho asem na woka na bia wanka ne humu komo na at the end of the day physical wa me arrest you. That means spiritually no omususa enti say azuka minimum ne pa menene okumase minimum ne pa aye menene nyina atena one flight one CTC minimum ne pa and one thing is too much adwuma wi aye no say unnimu bia enkofo bebre betum futrogu ani ayes a politics wo join the NDC we also join the MPP yanne aye wo akire ye wo back door no ye betimi akwatwetwen second paper by mananado anaye fa nse bawumia ene aye mahama enkonko sha back door ye hwe nkomo mu bedi sa ne nyamedwuma na tie enipo no betima ba betena kasafonyin kaseze tuma TV so obeka na wini wona ba ukohia na okokuamu a at the end of the day wone woye pashameba ebusia mene asunje sofo ne edin komoyi na ehun be hia yie pa sa wo comment ebeto na fe wa share video we so am obia ensaka we spiritual program na me no eye ne nyina afa kase bia manfo ka se beye bie ni ho no mo asunje sofo wa no mo de nchire mu ma ese beyi wo ho na o kire kwan a abefo ne faso edi operate enti kam ho ne fa yen komo no ento aso asunje sofo enti say suffer bit or no case be in Niwa. Does it have any consequences? Okay, one thing is I say too much in idea home my person in a for a shannon. You will be an believe. Be ye Shilan Kasan I yene Christo for ye dear chin, and you say be you on and a two. Beye na wo hono ade ba ko aya na ebim ka se beye ni hono ma me no mo ya adwene kakra e wo ho eni ena no ayese Ghana for ye de we akohye sa ne manimu eti se nipa no sabi odidi no wa me kura mpo na wo se beye fo na ye no na wodidi a wa me wo de se nkran ha ya beye me pefufu pa na me de just 10 cedis akogina fufu mu se me pefufu adia sawe na maka ho 10 cedis wusi kansa na do ase enti wudidi ya wa me a wo se bayifo na eye wo no wo mu eke no wanye ni ye wunya sika ebia for instant adwuma ebia meye
bosome yetua meka just 500 cedis 500 cedis me oga is 2 500 cedis ya me pe iPhone 15 Pro Max 500 cedis. And at the end of the day wo ba benya management ya ebe lead you to one dey bia wo focus be ka se be ifo na yo it means say oba me hono ma me ya de bi a friend say hwehwemu me ji we dey born we dey to bed na me da yes ade no adwuma nyame se be ye na sase so nyame be mahu benzo mo onipa bia de ne hyebele ne nam e wa sase we sie so. What kind of book of Jeremiah? Nyankopon ka sem bi kire Jeremiah say kwaku jari. Suma me suma wa wo yen yi ano se o na no nte ye menim kasa ne ho ayi no. Tie. Wo ye mogatoa eda wo na yam no. Na me awurade me hunu. Me te ho se be yodi fo mama na man. Eti we kire say oni pa bia wo ba be da wo ma me yam se kim. What wo ye sofo a wo di firo na yam ne bai. Obi a herbal doctor with the film na yam ne ba sasi so ye mefa adwuma wa ha obi ade ne de firi na yam ene ba ye enu nti obawo akora no wa yesi amoa ne nsa edi nti na akora na amoa ne nsa wade afutuo ni kasakire ni kasasie kase pa de ma na wofo se eno ene eja me ba me de me hyebre ne ba na me hyebre ni kura me nsem empanifo nso se wutimi fo timi wa ana obo awuro ka wafa wobeti ne sansenti no mamoa mensa samensam no ebebia eyamo na mo bema na bi mensam ni mia eyamo na mo bema na bi eti akora mpa ya wo no kora no ne funuma a ye twa no enka yenya no hospital akora funuma yenya no hospital dabi. 2 what does it imply? Good. Ade bia we nipa bia obaye no asase we sie so. Ne opesa won saka bia yenhwe. Tebu ye si ase. Obi betimi metimi de just be say 21 days. Ama tebu we sie honhoma bewurem. Tebu we ya pano tebu ya metimi de just 21 days which is 3 weeks. Ama honhoma bewurem. Ni na ne say depends on your measure de guso. Your friend be say vocation. They be a be jira na me kase guso. E be a sameje onhumu bosom samne o momojebu. Obehwie nsa guso. No twa moje guso. No hwie nsa guso no twa. Within 21 days. We be ya bosom kase e. E wa hase. Wa wo akula. Obesa akula ne hyebre. Esi ne ye. Obesa akula no abrabo ekoni ye. Yankopon ka se mi chiri drafo ne se wosemmo me ba be yam se eye abe me ma mfa so bebre abam so enti se wo gye honhum nsam di enkomo we are di no we are talking about me ma wo mo a omugye honhum nsam di education wo akula the bia one best place wo benya ka wo se wo sie obafuruma e sha akula ne hyebre gi na ne ye e ya abe ase ape pantry ya oko because ebeye din sa bebetimi atutu ebeye din ensu betimi atwa ma flag ni those kind of say you know amamie ni na atutu adansu betimi apepa but abe kasa yourself no ebeye din ade say bi esi bi poso na sugar anokrampo once in a while. Enti shabla no woni pa bia wo bedi ya ejira wo furuma eso anu me bedi wachi a ejira wo furuma eso enti too much it doesn't matter say wanyini wote a it doesn't matter say manyina meti asatna wa mene wo kase me furuma etua me ma me furuma so why because me ma me na eche me ewo me enti me ba na furuma na connect enti ye betwa afiri so enti ye twa wie no eno me a wo me maame so no e wo se wo maame no wo ye ho adwuma e na saa no me ni bia ma wo ba so etu be wura abusua bi mu no maame na wo no ne wo no a ya wo nana wo be twa wo be
Tracy race na be yen hwehwemu na fe wo be ko no na bia nipa na wo yen hwehwemu no ne na o ware be 3 we papanko and a bar say nipa ne nana so honestly the same thing and the didi mo ba say nipa ne ma so the same thing it wo say nipa no probability say nyame amemu a won so sa no be famu no e wo high. Okay. David ayebone o kan the book of Chronicles, 1 Chronicles 21. Nyankopon ka kire wo hini bi obeba betena Israel mu se mo mfa ne pe enkan asrafo ana se sojafo wo honom. Ana David hu se atamfo ba no mo peso mo bo mo so disanete e dia o men kan sojafo any police for any securities forces e won mass in case say entokwa bi ba ne se sojafo ne esua ya tra ya himako the next time ana say wo mo ben ye ya kwadwo mo sojafo bek ade wi David ye at the end of the day Yankopon soma David edifo onipa bia wo se wonya wo prophet onipa bia Yankopon soma David edifo e friend say God ama ne ko ka kire David say ade a waye ni Yankopon so da so twen ba wo so ye de wonu mu ni na esi a so twen ne ba ye no David yi ko bom pa ye no o ka asem bi o se urade aya me ko aku David no maye bone o man yi de wonya hwe a ye nwan wo munya hwe ebe ya kamano min na wode ba emma o man yi so yi mane mra me so o wi e conference wa an wo sa ka no meni trema de ko na busia ho se ma no meni mra me so mra me ni meja efie sa no meni didi ma the end of the day David wu koye e ba Solomon meto aso Israel no mo wa de bia so hini bia ba betena so odifo bia ba o hye nkoma na book no mo twere e de gu book no ntia no mo de beto din say the book of Chronicles aya bless so sam ngoma na mra aya ne ba Solomon e betena kunya no so e no hu say no mistakes bi e wo hono upon high throne na wo nyina no edumre bi o ka asem a omo njentu edumre bi hu so man ni nkoyi ti sa na te dia omo nkofa the book of Chronicles ni bi mra o hwemu no e no be hu say no problem e wo ho ye na janu ma ye bone ene oni ho biem ye ne so na mumuye tia won bone so kan so ayeto ye tia so aye no manyina enti ekwan ya fa so de no me eba se wo ma me wo problem we ni na mu wo ma me no wo papa no mo wo problem we ni na mu a anya wo pese wo gira wo ba ne hyebere na wo gira ne yie se ne be ya akora ne be fa no me mu no kope best place and the best place in the match wo abe ase abase no wo di akora ne funu me kokko hye wo no ma bompaye edu akora ne funu ma se wurade eno me eda me so ni eda me ma me so a enya implications awo me so me pass me sinto be bo ne Canada wo de wo niti yini firimu me wo me first born minim quotations a me twere ye empire me boy hwere ni din nyina ana me de ka ne furuma ne hyemu ana me de sheta me ewu ahaban ana me kokodia wa abase it is such a kola wa wuni na me yes spiritual person ni me dia kola be furuma na me de mpai boni na me suro tete no wo se wo ye hwan untimi ntachi akora so ni sofo be da se paso nya bro ni kasa so das so do find out to do fa ye community abisia asunje sofo ye meeting ya we bia da wo so mama ne bia sa wa kontum sa wa Ghana ha ene man koye emfa man problem bia da wo so wo dia ne sa wo be fra asunje sofo sa ya honam yade ewrade de acha me kwa ya we a mintimi nsa aya chacha kwata kokoram eni sabi jimi aside that mitimi sa problem biada enye ma ho ode ne mum ewrade ene be fam so ade aboa mama ne biada obeda na obi ne woda bra ewrade be fam so adwuma sema ye basa bra ewrade be fam so wo ye sofo ene ma nkoye emfa man ewa abrabom bra ewrade ebe fam so
wohwe screen ase a me number ene etwa gu no problem bia da ha wo bia wonwum ana opese me hwehwe wo hyebrim de mom adwuma a wo ye wasase so abeboa wa eye easy ai wrade Nyankopon be fam so a kire wo ni nyina mu me kuma se sokoban ye Universal Peace Temple kofa by asumdwe sofo eye meeting 0247882774 eye me number me that's it. Bushia da so nya bre no tie komo a me ne sofo edi me ja ne contact de atwase yo opo sofo no di komo a fa na waso na no enkasa oye sofo oye sunsun madwuma waso na ye wonti ase be yisem bi how ebusia no me any issues a cause on say a spiritual issue and the American for asundwe sofo da mo fa na waso na no di komo aye too much di mo subscribe my page ni mi adoma no so se na me upload bi anso na mo se betumi aka